17 godina posle petooktobarskih promjena na taj događaj treba gledati trezveno i bez mnogo emocija, sa što više činjenica, smatra gost emisije, urednik sajta Srpski kulturni klub. Ostoja Simetić je rekao da nije sporna činjenica da je Miloševićev režim bio loš po našu državu i društvo, ali smatra da njegov režim nije bio kriv za raspad Jugoslavije i ratove koji su usledili, već separatističke težnje tadašnjih država članica federacije koje su se poklopile sa težnjama velikih sila. Međutim, Slobodan Milošević, kao i svako drugi, vjerojatno mogao bolje da vodi državu, da je vodi demokratskije, da omogući da narod živi ipak pristojnije, da bude manje pljačke i on je zbog toga morao da bude srušen, ja kažem zbog onoga što je učinio nama i našoj državi, a ne zbog nečega što je... Znači zbog unutrašnje politike. Tako je. Ja držim da zbog toga zaista moralo da dođe do promene. Sem toga, evidentna je činjenica da je taj režim pokušavao da ukrade glasove na izborima i da to nije bilo tada prvi put, nego je to učinio iz izbora u izbore. Današnja situacija jeste metastaza onih trendova koje je uspostavio režim Borisa Tadića, smatra Simetić, navodeći da ima mnogo sličnosti između njega i sadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, s obzirom na to da obojica veoma vode računa o svojoj slici u javnosti i medijima. Ta, kako je nazvao, estradizacija politike počela je sa Tadićem, dok je sadašnji režim samo usavršio. Zato je 5. oktobar trebalo da donese sistem u kojem će ljudi napredovati ili nazadovati na osnovu svog znanja i umeća i doprinosa društvu, bez obzira na stranačku pripadnost, rekao je on. Međutim, mislim da se to nije dogodilo, nego da su opet pobednici, bez obzira na svoje formalno, neformalno obrazovanje, na radni staž, dolazili na pozicije koje su bile vrlo unosne, kao i za vreme komunističke partije, kao i za vreme Miloševićevog režima. Sjetite se možda onih kriznih štabova, kada su portiri i ostali izbacivali direktore ili stranke upadale mašinkama u banke, ne znam, javna preduzeća, pa preuzimali vlast. Na taj način se nije moglo izgraditi, po mom mišljenju, bolja država i demokratsko društvo. 5. oktobar jeste bio neka vrsta revolucije, ali nije rezultirao onim što je narod očekivao. Današnji period može se uporediti negde i sa Brozovskim periodom, kada je partija također igrala veliku ulogu. Dejan Medaković je to sjajno objasnio za komunističku partiju, zašto je ona uspevala da opstane tako u tom Brozovom kultu ličnosti i ostalo. On kaže da su svi ti mediokriteti koji su došli na visoke državne položaje znali da sve te privilegije u društvu koje imaju imaju isključivo svojom poslušnošću prema partiji i njenoj dogmi i njenom lideru. I da bi kazna za eventualno iskakanje iz tog sistema bilo ne znam kakav drastičan progon, nego vraćanje na ono mesto koje im po znanju i sposobnostima pripada. A to je već za njih nepodnošljivo. Oni najbolje sebe znaju koliko ne umeju, koliko ne znaju. To su sve stranke preuzele i do dana današnjeg i primenjuju. Tako imate kultove ličnosti u političkim partijama, poslušnike, pa onda kasnije preletače, kada vide da je moć negde drugde, oni prelaze i to sad više uopšte izgleda, nije ni sramota. Počela je izgradnja institucija i izgradnja države, ali pod uslovima koje diktiraju strane sile, kaže Simetić, navodeći da se tu radi o klasičnom ograničenom suverenitetu, što većina zemalja sveta danas i ima, jer mora da se uklopi u planove svetske geopolitike, koja prema mišljenju Simetića nije nikakva teorija zavere, te je se ne treba plašiti niti mrzeti zemlje koje je vode, već naprotiv dobro je poznavati i izvući za svoju zemlju što je bolje moguće.